a Tala Fou I se whaapoponga le nei o tala mai Ausetalia le radio Samoa. Ua whaalawilo mai le so le li poti le whautuaina o mātua I Ausetalia I saute po South Australia e whaatatau se tūranga lo o a awhiaini si o tamaiti le stete o se tūranga e awhiai le COVID se furuiva. O whailoe le ripoti le tu ainga ngase lea inflammatory illness e mawhai na unga o ngā tua na unga ia ma watu o iwa tamaiti Australia I saute ua awhiai se i o mai le teminei ma watu ina mai e loa lea lapta inga. Pa mai wha ingoina na ngase leo le PIMS TS o se side effect po se awhianga e mafo mai le COVID se furuiva ma o na unga e whaapole nai tangata e pe o le tinga o le ulu o le tale tinga o le whatawhata ma le wha I tulo wha le tonu le manava ma ngeso diarrhea ma le tinga o le manava e wha pefu na fula lima mawai. Pa mai le ofisa sila lo soifua malaloina I lea stete Professor Nicola Speria te tau I mātua na aweta mai te whaitu I pui ma le tūranga lea e onga e mai se lava I whanau. O le teminei e sidia ma le tolu aweta mai te aonga I South Australia o lo o a fia I le COVID. O lo whaawo pēr lava fōi o na whaailoa pa pōlenga o le pāremia o Ausetalia Scott Morrison I ngā yoi ngā saina I le Pasifika ma wa si ia I lunga le tūranga tau le pui ngā le whainga maloso whatasi a o whaawa wai pēr whainga campaign I le vasa nei. O lo tua ia le leipa le malo I le whaare tonu o le whaatauta iaina o le matau pui polisi le Pasifika ina ua mai o na whaia se marienga le vao saina ma le atu Solomona le ana riki ai nisi o whaamatalanga. Pa mai Morrison o lo iai pēr ngā yoi ngā malosi a Australia o lo whaia mo le puipuinga o le atu Solomona e ui inisi o manatu whaaria e whaasanga ia saina ma le marienga na sainia ma le atu Solomona. I se ripoti rata mai o COVID mai Australia ua whaamawina ai o le stete o New South Wales ua whaamawina le mariri o tangata to sfuru ono le rua sfuru whai tū rata ruai o na o le whaamai e awhi whase rau whasfuru rua tangata ua tau fia I mauta ngase a toai ma le 5 sfuru iwa o ngase I potu tinga ina. I to tono le rua sfuru whai tū rata ruai e se furu awhi iwa se rau fitu se furu rua isi tangata ua a fia I to tono o New South Wales. I Victoria ua whaamawina tangata mariri ua to rua se fulu, ma le se fulu to rua whiona se lau iwa se fulu whaa, o tangata ua whaamaonia rea fia. O Tasmania e to atasi ua mariu mai ai ma le awhi rua se lau se fulu ono, o tangata ua pēsia I le COVID. O le ripoti ma le ACT ua whaero ai e to atasi ua mariu, ma le awhi se lau rua se fulu iwa o ngase fōwa le COVID ua whaamawina ai. Australia I saute, tolu awhi fita lau fitu sfulu tolu ngase le COVID, ma le to lua ua maririu. Le masina fau lewa li poti o le aalo ia iloa le whaasaina o tanga pepa plastics I to tonu New South Wales ma isi tūranga uma e whaatau I plastics o le a whaeloa mai I le anga I atu le whaaiunga le tausanga. Whai mai le 9 News o le a whaasai New South Wales tanga pepa ia a matatu da Samoa uni ina ua pasia le Plastics Reduction and Circular Economy Act lua whelua sfutasi. Ta ua pepa tanga pepa plastics ia ma isi o loa whaapea o loo maua ai le tusa ma le 1% o le ota I to tonu o le stete o New South Wales. O whaelo mai fo ila o November le a amata wha mamanu e le whaasaina o aitema e pei o plastic straws, ipu plastics ma bowls, ia ma o le aiai nei vaenga e mawhaio na alofia I lea sa e meise mo ila tau e eimana o ngā tumau. Pei tai o le a amata wha mamanu lava tūranga e peo na whaeloa I lea sa mua o le masina fōwa uni. Tala mulmuli ta alonga wa whaelo mai le so wa toi saini le ta alo Nick White a Australia e toi ta alo mo Australia le isi po le rangi le aso mai. O White ta alo numeraiva wa riputia wa ia le tadiaina se ofo na tu inaane mai a pani vai mai se whamtalanga e fitu foi numero le tongi o lea konkarate. Wa riputia le SBS wa toi whaapopola na konkarate ma le awale Brumbies ma le lakapi Australia se ia mai ane lua afe lua sputolu. Sa anwara whaia onga le Wallabies Dave Rennie o se tūranga le leitere rea mo se aire lakapi e mai se fo I mo Australia a lumana ia wha moenga tele. O le ipo lalangi le a whaia le tausanga fau I wharani. Tara ia le radio Samoa me Australia ina nei awa oli.